Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor bagi pedang sobai pi syakimat Khubor mentaka janmin. Inya pajwa syakimat Khubor naga Jylla. Ketua Operator Society of Meghalaya limba ke noilam jangka kelapen pau kejing snodiau. Halo kejing le jangka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association dak babat bat pensengi asurok yaki kali tourist kibawan na Assam. Kinoilam jangkan gaseng kilaong bagan kejing le kampen mentoi yaki beri jangi kilaong bahaki kisngau bagayarap hendakan kata penban yaki yakakot jangka Jylla. Ukpa jeng hebret jang insa pira ling dok mau nai ubak gowel star ling dok mau plang hun yaki kai pot kumalabatai do SP jangka is khasi hus ubak vivix im. Ukpa loong bagajaka balap yakamet insa pira ketika jaka kabagladap ban one pet labun bun sin hendakamet kam dan hangto. Kekemi jong kena ubadang kat lais nam kam pedang kejingnya thu ki pulet bodu kun jangka bodan keti ha kejingnya jong insa pira bat kaloong bakam nge yakani kejing kena. Halo kejing ang ki pulet bodan dak mong na kejan kekemi kaloong bakam dan satya kata dak mong hinre kedon tang kejing mong kebelas lem napo ajan nama bosha dong prek. Kali itu, bahadin kejing ja jongi hebret insa pira hakapor prabeji AA minstem ukun jangka upoi yeng kuma prasiteng AA. Hakami jong kat nyotrik Nailur arajar afusan. Kelaran kejing ja accident ke Pyrthei Apollo kebadan kamisharum jong ke hotel Pulau Towers. Kini kejing ja accident kini nama kejing tenra jong kuwe kekali Chevrolet Spark kebadan UU registration number ML Not Sanji Prasan Laisau bak kini kekali kelah tenra yaki santli kiwe parki kali bak di atli kiskuti. Kejing jubab kela kinongnya kali kamai na Assam yaki kejing lek kedekot jong ke all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association dah kebabat yaki kali Assam kibawan kit yaki tourist jaka nega Jylla kelapin jakon penban yaki nolek nawan naka nega Jylla kiblet dan kam syagwati bagi bertemu benet jinglet syabar Jylla. Kinongnya kali kamai na Assam kibat yaki kali Meghalaya Ajorabat bakim aila sendan yaki kali ML bandrung hapa upur Assam jangka Assam. Hading kejing syabat ki kali Meghalaya kinongnya kali kamai na Assam Ajorabat kinongnya kali kamai tourist naga nega Jylla kimut ban penibor kela dak bertemu ban yaki kali Assam haum sherpi hindre ki pulet kim aila satya baklami kejinga pin inya markelyang. Ki kali tourist na Meghalaya ki bakamai na Shillong Shagwati ki hapan penherno ki passenger tanga Jorabat nama bikinongnya kali na Assam kim ailat yaki bandrung Sha Assam. Ki passenger ki hapan shim da ka auto na Jorabat benle cha Khanapara bat na Khanapara pan ki hapshim da ka kali Assam benle cha Guwahati. Kini galongkat kum kejing thu kinongnya kali kamai ki beyeng hakendaila. Kejing syabat ki kali Assam ha kini gisngi kala kata ajo de ka yau kahat ba ka de ke jong gitu ki be im jakpo na ka shong di jingdi. Ngiliok ban her ban tagasngi she jingking mau kedok ban pet ke jinglong jingman jong ka jaka bagi tourist ke belet sesora ki jisngau tenat ban her jathat ba banyak shandur. Hadi ke jing pakhang lenti jong ginongnya taxi Assam ki belakang la di kali tourist bal kumju ki kali shimet bandrung Sha Assam ki bor penya district jong ribhoi kinthop ki magister bat ki pulet kredit syakate ke jaka ban penya bet ya ke jinglong jingman ba ban penlong ke jing kren be ke noilam jong ginongnya kali. Unoilam jong ka Meghalaya Rural Tourism Forum uba Island West sulam mudoi da ka Public Interest Litigation dan ke PIL jika ying bishar halo ka jingle ka seng all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association da ka babat yaki kali tourist ki bana Assam ki bekit ki nang jengok kai ki bawan kai pengat syakan ke Jylla jongi. Kejing mudoi uba Island kedai namar kejing pinthut ka yat ke yeng ki kali ka belak ban keta ya ka syong suk syong san bat hakan ke PIL ulah kedoru ya ki jing baka AKM TTA kelapen pau ya ka bahap ban penben. Tangapo keniat kenta bagi nang penyat kali tourist naga Jylla Assam kilakhang ki kali na Jylla Meghalaya bandrung syaga Jylla Assam ke Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District ke Kong Rosetta Mary Korba kelakot ekran ni ginailam jong ka all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association hakanok paisngi jong kat pradrik Nailur arajar alpusan.
Hakajing keram kelar Pyrthei Khubor di melawai kajing alang Nailur jong ka association klapen mana banweng no kajing ki baklam put sngi hadi muka sarkar klapen bej ban pelong kajing keran. Menta patenya phai shaki Khubor nakari. Kajing the vote naga bentak election jong ki samla pule ke Delhi University Student Union kalaya chakman hakasngi pale Henry kajing the vote kelasha penthut hadin balami kejing kena bakadon kejing liat don bor bak kejing liat thok. Ke adli kiseng jong kisamla puli ke ABVP bat ka NSUI late pop markeliang halor kani. Ke Enforcement Directorate hakasngi pale la penlong kejing kenra ke bajur ha Chennai bat Hyderabad ha ke bede bat kejing tokit ya ke pisah belale thok ke bakot ars pak klor tingka bat kejing khayi ki mar ki mata bla thok ke kerteng jong ka VK Sasi Kala ke belong ke nongbut ke biya jantam bat ke minti rang ba berem ke Tamil Nadu ke plaklat no ke Jylla Litha. Ke Shiv Sena UBT hakasngi pale ke pendam jore ke jinglet dusman ya udurmot jong ka menatai thakare ke beriga tengah jong nong seng plaklat no ke Shiv Sena Ubai Thakare ha Shivaji Park Hamambai. Unong aktin jong ke Shiv Sena UBT u Anand Dubey ulong bagajing liat dusman yu durmat kamdei tanggakam Riuklau Henry kediga jing her thma persha ya ke jing snau jing bebuan gibri. Ke Election Commission of India hakasngi pale lakentat mardor ke jing keno jong Rahul Gandhi bakadon ke jing sha pendam kerteng jing nong the vote ha Alan Assembly constituency jong Jylla Karnataka. Ka commission kalabu jeng keliru yo Rahul Gandhi bagi keseng kongres bat ongru bagi jeng keno kide ki bam syongnya bagi bam donong rem satya. Rahul Gandhi ubelong noilam jong kaliang persah Lok Sabha hakasngi pale ulakin tho tinge yak Election Commission of India dak boong bakla pendam ki vote nagi Congress boot dak penan kam pan lock in thok yak biale lingba ka centralized system. Kuih ke samla lur kelapen pau hakajing ujor persya unoy ke yoga bakla syak jrong ti hau kerba kadang lej Thailand haus nam arajar apolai penishim benta haka yoga competition laong ki pulit. Ki pulit ki laong bo unong syak kena ubade naga Jylla Assam du secretary jong Karnataka Yoga Sana Sports Association. Ke Enforcement Directorate kelapen long ke jing kenra hahut ko bilai hagasngi palai halo ke jingkeno bakadon ke jersey bamsap na ke custom mailing kisangut ke officer jong ke Enforcement Directorate kilawan poya pelau hagapon regimen step baklas taman kenra baban keli jingkeli brochisni kishipai Assam Rifle kelayo ban kurup yu drog basyong dor palat shispa sapulai kelur tingka bat kemru iki langut kibriu naga Jylla Mizoram bat Manipur haki arpusau kenta blalait no long ki bos sarkar hakasngi pale limba gajingok jingtip kababenia nagi tena sentiat kishipai Assam Rifle klapen long gajing kenra hakamit sngi balang hagashnong zote haga Jylla Mizoram kabadan hajan ka kapot pampat ke signer pat keri Myanmar menta pangila poi shiki Khubor na Kylleng ke Pyrthei Presiden jong South Korea uli jemong hakasngi pale ulong boun yai biteng ben shim ikilat kelenti banwanra ikajinga day bat ke North Korea wala kajinga keren kan kham jingai bat ke North Korea uli lapan pau yakani haba ai jingkren ha Global Korea Forum umendi rang ba du ke riu Narendra Modi hakasngi pale ulai keren ling baga telefon bat kan mendi rang ba du beshipor jong kri Nepal ke Sushila Karki dak pen pau baki India ke long ke bakloi panai jingkershan naga bentaban penyak pensa yak syong suk syong san hakari Nepal. Ekonomi khmat bakong san jong Secretary General ke United Nation Syakri Afghanistan kelakot barwer yakiri ke Pyrthei bendang yai biteng hingga jing ai jing kershan yakiri Afghanistan kabla syak len shop dakitma kalau ongru baka Pyrthei ke deben pai khmat lem naga bentaban yarap yaki pat ba keri Afghanistan ke bidan kam yaki jing yarap. Kakai pot jaga Kongres hakari US kelapen pau ke jing ngokya halor ke jing kenra yaki menderi ki babuhai shnong haka karkhana shna battery jengga South Korea ke belak ban keta yaki jing day hapreng ke Seoul bar ke Washington kari India kala khot berwer kiri ke Pyrthei makin pentikna baka seng le no Lashkar-e-Taiba ke Jaish-e-Mohammed baki wegi kin hon king atyar
kinom penon kambakla yu puru sam jong keri Afghanistan. Keri India kelapit ngor bha yake junong jiman ha keri Afghanistan long P Harish belong u permanent representative jong keri India ha ka Security Council ha ka sengi balang. Komen dirang ba do berim jong keri Bangladesh ke Sheikh Hasina ba dihibun ki bahayeng jong ka on khang bakini shimbenta ga jing tap vote ke ban salong haus nam uban wan hadim la pendam no yake national identity card jong ki. Yake ni la pentip du senior secretary jong ka election commission Waqtar Ahmed ha ka sengi balang ha ka jing keren ba kilar Pyrthei Khubor. President keri United States Donald Trump ha ka sengi palai la penbena yaka Antifa kumkuwe negi jaka jengok kai Pyrthei bapau nam tang khenyak sngi hadin bu parlok bia jan e bat u Charlie Kirk ula syasiat yam ukupa ba khoi pop lio the 14 ula pha ke jingger ku kerdo yu min dirang ba do keriu Narendra Modi ha ke jingra khe ye Kylleng ko sngi ka ba nyu busan snam ka kin hun pau khmat baju ya khun ya ka hok jangiret bat klapin pau ke jing snowsi halo ke jingja ha ke Jylla Punjab jangkeri Pakistan haga bakuwe ke khenna Kristan berang puli ke kelas 4 ka Maryam Hidayat kelas pendik lagi jonggi para kena skul lo kan yam bakla matru ke jing syapin bor bakan kelano syakanyam Islam ka jing shimbenta shithem jong ke India hagi jing kilan met babunjat jong ke Pacific Ridge arajar apusan ringkat bat kiri bapau khmat kom keri Amerika bat kiri Japan Lapen pau, ika jing ang nut na benta ke Indo-Pacific ke balai luat, bakin top lang ya baro. Tigitu ke lang Khubor hakimat mtaka janmit, Khublei. You can be laid back, and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.